Kao glavno jelo za vaš sutrašnji meni predlažemo vam da pripremite Karađorđevu šniclu od piletine. Za pripremu ovog jela za 4 osobe potrebne su vam sljedeće namirnice: 2 parčeta pilećih grudi, 250 g sira, 2 kisela krastavca, 4 jaja, 100 g majoneza, brezla, brašno, 4 kašike kajmaka, peršun, ulje, so i mleveni crni biber. Potrebno vreme za pripremu ovog jela je oko 30 minuta. Pilećim grudima odstranimo kožicu i kosti. Prvo parče pilećih grudi stavimo na najlonsku foliju. Meso prekrijemo drugim parčetom folije. Istanjimo meso kuvarskim čekićem. Odstranimo foliju. Na krupnoj strani rende izrendamo sir. Dodamo kajmak. Promešamo. Peršun sitno isečemo. Dodamo u sud. Promešamo. Na dasku za sečenje stavimo prvo parče mesa. Posolimo i pobiberimo. Na šniclu nanesemo fil. Savijemo krajeve šnicle da fil ne ispadne i uvijemo u rolat. Isti postupak ponovimo sa svim šniclama. U sud polupamo 3 jaja. Posolimo. Mutimo jaja žicom za mućenje. Svaki rolat uvaljamo prvo u brašno, zatim u izmućena jaja i na kraju u prezno. U tiganj na šporetu sipamo veću količinu ulja da se zagreje. Na sitnoj strani rende izrendamo kisele krastavce.
istisnemo tečnosti iz krastavaca i stavimo u sud. Dodamo majonez. Promešamo. Sipamo malo belog vina. Promešamo. Na zagrijanom ulju pržimo rolate. Za vreme prženja rolate okrećemo. Ispržene rolate stavimo na činiju obloženu papirom da upije nepotrebnu masnoću. Činiju za serviranje ukrasimo listovima kelja. Na činiju serviramo Karađorđeve šnicle od piletine. Ukrasimo kriškama limuna. Na šnicle nanesemo tartar sos. Uz ovo jelo predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte Tramirac, zlatno-žute boje i naglašenog muskatnog mirisa mešavine cvetova, začina i voća. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Prijatno!